Россиядагы теракт боюнча Америка Путинди бир нече күн алдын эскерткен. Путин болсо аны шантаж деп эсептеп, аларды четке каккан. Помню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Бул терактты Игл мойнуна алды. Игл эмнеге кылды, Иглды ким каржылайт, Игл кимдики деген суроолорду биз мындай четке коюп, бизге кызыктуу гана жерлерин карайлы. Мисалы, Америка муну каяктан билди, же Америка өзү жасаттыбы? Мага экинчи суроого караганда, биринчи суроо өтө кызыктуу. Америка каяктан билди? Учурунда чалгындоо боюнча алдыга ат салдырбаган КГБ жана азыркы ФСБ бул жөнүндө маалымат билбей калды. Эмнеге? Билесиңерби? Маалыматтын жоктугунан. Мисалы, орустар чат рулетка, андай-мындай майда гана нерселерге мүмкүнчүлүгү бар. Орустар ким менен сүйлөшүп атат, орустар кимге сүрөт жөнөтүп атат, ким кайсы жерден эмне сатып алат, ошону гана билет. Америка болсо дүйнөдө эмне маалымат, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен отурат, ким менен видео тартып атат дегендин баарынан кабары бар. Например, ты отслеживаешь мутного иранского банкира из Бейрута. Но не только его самого, а всех, с кем он общается. А это значит всех. От племянников до дантиста из Баффало. А потом ты проверяешь контакты дантиста. На третьем этапе дело уже доходит до какой-то барменши и ее разговоров с матерью о ботоксе. Третий шаг от начальных 40 контактов – это уже около 2,5 миллионов людей. И в какой-то момент масштаб происходящего тебя накрывает. Выходит, что АНБ реально мониторит все мобильники в мире. Неважно, кто ты, все твои действия отслеживаются и записываются. Америка ошол террористтердин чатын карап, ошолорду окуп, байкап, ошолар жакында теракт кылышы мүмкүн деген тыянакка келип, анан Россияга эскертүү берген. Достор, дүйнөдө ким лидер, билесиңерби? Дүйнөдө кимде маалымат көп болсо, ошол лидер. Facebook лидер, Instagram лидер, Apple лидер, Google лидер, жана ChatGPT лидер. Буюрса мен каналымда айтиге тиешелүү көптөгөн суроолорго кыргыз менталитетине ылайыкташтырып жооп берем. Ага чейин менин каналыма катталгыла, күткүлө.